ngenxa yokuthi wrong lezinto abazenzayo. Imhlakelo lenehlabelelo lezi azikho wrong zona. Into wrong ukwenza zona i-internal worshiping yakho. Hey, Nkosi yami. Akashona uNkulunkulu ukuthi yekani lemhlakelo. Akasho uNkulunkulu ukuthi ningaphinde ninikele ngamathola akhuluphalisiweyo. Uthi kodwa niyawazonda mayeza engena-obedience. Hey, Nkosi yami. Ngoba manje lamathole awakwazi ukubribe uNkulunkulu. Ngoba manje siyazama kulesi sikhathi esiphila kusona ukumbribe uNkulunkulu ngamaculo, ukumbribe uNkulunkulu nangentshumayelo zethu ezinhle. Siyazama ukumbribe ngayo yonke into esiyenzayo. I-obedience engekho sithi nje mangenzile sifane noSawulu owathi uNkulunkulu go and kill all the Amalekites. Wathi uSaul ngizoshiya okunonopheleyo so that I may offer to God. Jesus. Uthi ngifuna ukudumisa kodwa ngizodisobey uNkulunkulu ukuze ngisinike worship. Hey, Jesu. Phela yikho namhlanje lento yethu ibukeka ngathi ayinamandla ngoba manje i-obedience ayikho kodwa ama-sacrifice akhona. Hey. Uthi uSawuli noma uSamuel uthi ngiyakuzwa uyadumisa yini lo msinde uzwayo. Uthi kunomsinde uzwa ngiyawuzwa ubayede wakho ngiyawuzwa umwele wakho but there is sound. Hey. Jesus. Kunomsinde uzwayo uphazamisa kamwena ushoyo. Funda lapho sisegameni likaJesu bese siyathandaza. Ngiyezwa ukuthi kunamandla. Ake uthi there is power